Ljudi, od danas, od sad dok gledate ovaj video, majice su dostupne, gledaj koliko su do jaja. Znači vrh majice, link dole u opisu, ko želi može naručiti, imate bijelu majicu, crnu majicu, dvije verzije majice za sad, ali bez brige, ako budete svi zadovoljni, kupovali ovo ono, ićemo dalje i radit ćemo nove verzije majica, dapače, ako budete vi imali neke predloge šta želite na majicama, obavezno mi pišite to na Dorian_Knezvic na Instagram, brate, pišite mi šta mislite, šta bi, kako bi mogle majice izgledat. Ali naravno prije svega obavezno razvalite dole taj subscribe. Znači blizu smo, nakon evo jedno mjesec dana snimanja smo blizu 144.000 ili tiga hiljade subscribera, znači nakon mjesec dana. Bravo Dorian, za mjesec dana 1000 suba, proposi ko Grčka. Te naravno obavezno lajkujte ovaj video, a danas radimo rijetko izvedene slobodne udarce u nogometu ili tiga futbalu, ili tiga fudbalu. Znači okej. Znači ovako, majice na, ne znam nije kak je URL, brate, imate dole u komentaru, uglavnom komentaru, linku u opisu, sve nebitno. Znači ovdje se nalazi video Vrzer, ja ne znam kad bi ovi koji prave ove sve tu nešto za reakcije, ovo ono, kad bi oni sve to prestali raditi, moj kanal bi propao, ali skroz. Uglavnom, tu se nalazi taj video, ja ću se odmah baciti na gledanje tog videa, neću previše kenjat i duljit, idemo se baciti nakon minutu i pol da gledamo ovaj video. Vidimo odmah tu Ronalda na početku, Mesija, inače Ronaldo je statistički zasad bliži se, mislim ne znam, ovo je samo fun fact koji možda niste znali, ovo nisam ja rekao nego to su statistike. Znači Ronaldo se uskoro bliži mogućnosti da postane najgori izvođač slobodnih udaraca u povijesti nogometa. Znači najgori izvođač slobodnih udaraca ikada. Ne bi se nikad očekivalo od toga nakon što je krenuo karijeru sa onim odličnim slobodnjacima, ali s vremenom su, znači ovako su mi išli slobodnjaci. Ovako, sve ekstra i samo odjednom ovako. Znači ne da je palo ovako, nego je palo ovako, direktno. Idemo odmah, brate, vidi, 2 put sam stisnuo space, bravo Dorian. Imamo dalje Čanhanogla, koji također zna jako dobro izvoditi slobodnjake, ili je bar znao, možda i on ide prema tome, Dorian_Knezvic, na Instagramu dao ovaj majice. Dorian, evo to je Dorian, evo ga prvo, okej, ovo je onaj gol Mesija kada je nekako čudno, znači neobjašnjivo, znači iako je bio igrač na crti, je tu zabio autogol. Da li se priznao gol Mesiju ili autogol, to stvarno ne znam. Roberto Carlos, ovaj slobodnjak, ako se ikad više ponovi, a nema šanse, znači ja sam uvjeren da se ovako slobodnjak više ponoviti nikada neće. Znači ovako da je lopta skrenula, da je krenula van terena ići i da se vratila u teren i da je zabio gol, evo gledaj, vidio. Znači, evo, van terena, znači gotovo, znači ide lopta vani, nema ništa i samo lopta skreće i ulazi. Nevjerovatno, ovaj Roberto Carlos nije normalan, brate. Idemo na treće mjesto, evo ga Cristiano Ronaldo dok je znao izvoditi slobodne udarce, sad bože me sačuvaj kako ih izvodi, gledaj ovo, znači bombetina. Ali nema, brate, to je bomba, ovo se ne zabija svaki dan, ovo je baš bomba gol. Idemo da ga vidimo još jednom, vidio. Savršenstvo, brate, znači igrači dignuli ruku i glave i sve, ali nema šanse, ovo je gol ko kuća. Idemo na četvrto mjesto, daj da vidimo šta se nalazi ovdje. Keisuke Honda, ok, ovaj mi je igrač ono poznat, ali nebitno. Da, točno on, tako on izgleda, tako je, to je Keisuke Honda, samo što je ono zabio kao mlad, ali pazite ovo, vidio, znači stvarno fenomenalan udarac, znači potpuno je promijenila smjer kretnje, nije baš ko od Roberta Carlosa, ali promijenila je smjer kretnje što je fenomenalno. Evo ga Messi ovdje kao na nepostavljenu, znači igrači još tu nisu ni očekivali. Golman na mjesto živi zid iako je sudac dopustio da se puca. Messi je to vidio, šutnuo i Zmija je primila gol ili ti ga Courtois. Idemo dalje da vidimo zašto Zmija, nemam pojma, brate mili, ne znam zašto ga tako zovu, ali rekao je, nazvat ću ga i ja tako, kad ga svi zovu Zmija, što ga ja ne bi nazvao Zmija. Ovo je fenomenalan gol Mesija, to se nema šta previše govorit. I kad smo kod 6. mjesta, moramo nešto reći prije 6. mjesta. Naruči majicu šta si se usro, ne gori mi fon, niko me ne zove. Ajmo dalje, 6. mjesto da vidimo ko je ovdje. Žunino je vjerovatno, ali okej. Fenomenalan gol, znači projektil, samo takav, znači ovo nije baš bilo, kakav gol. Znači ne znam, znači lopta se jedva okretala, znači bio je top, znači ne, lopta se nije okretala sekunde, znači fenomenalan šut. Evo ga ponovo Cristiano Ronaldo, evo vidio kakve golove čovjek dao iz slobodnjaka, a sad, bože sačuvaj kako ih puca.
Bože me sačuvaj, ako želite da napravim video kako Ronaldo puca slobodnjake, lajkujte ovaj video. Ajmo da vidimo, znači, video. Znači, u usporenoj snimci ovo je baš brzo. U usporenoj je baš brzo. Daj da vidimo šta se nalazi na 8. mjestu. Mocked Phase Subri, ovo sam također vidio kad smo radili, ja mislim isto neku reakciju na ove slobodnjake, ovo ono, tako da, ovo je fenomenalan gol, znači pazite ovo. Ovo je... Pa dobro, brate, ovo je na razini Roberto Carlosa, samo što je ono bio puno jači udarac, puno snažniji nego ovaj, ali okej. Zatim imamo ovdje Ronaldinha, okej, ovaj gol također znam. Ovo je stvarno fenomenalan gol, fenomenalan, kako sam ovo rekao čudno, ali dobro, fenomenalan gol iz slobodnjaka Ronaldinha. Ronaldinho ga učio specijalist za slobodnjake, gledaj, fenomenalan, znači šutina i pol, vidio. Znači golman se nije ni nadao, nije vidio od ove svoje čupave kosi. Nema šanse da on vidi ovaj gol. Idemo na 10. mjesto, tu se nalazi Michael Nilsson, ovo je također bomba. Ovo je bomba, također. Kako je ovo zaobišlo živi zid? A brat, samo šajns. Vidio Čanhanoglu. Dobro, ovo ide više na ruku golmana nego što je ovo dobar gol. Mislim, fenomenalan je gol da se razumijemo. Ali golman da tako ono nekako čudno reagira. Znači ovo je bio, ja mislim, onaj, ne mogu se sjetiti kako se zvao, onaj stari golman Borussia Dortmund, ovo je baš ono stariji, baš stariji. I uglavnom ovo mi je baš čudan gol. Baš čudan gol. Znači ovo golman ko da nije ni očekivao da će ići u gol, tako da ono. Idemo dalje, Alijev. Ovdje golmanu ne može šta prigovoriti, jer ovo da je on pipno rukom. Ruka, lom na 3 mjesta, fraktura mozga, lom noge i gotovo. Vidio. Znači ovo je bio šutina pod prečku, znači nema šanse da ovo obraniš. Idemo na treće, Diego Maradona, dobro, ovo je bilo iz nekog onog, kako se kaže, indirekta, tako da fenomenalan gol, ovo ne možemo baš reći da je direktno slobodnjak, ali na neku fazonu slobodnjaka i ovo je bilo još možda i teže zabiti nego što je ovima, ali okej, ovo je fenomenalan gol, ovo je vanjskom bilo šut sigurno, op. Da, vanjska, lagano, mislim lagano, nije baš lagano, ali okej. Idemo na 13. mjesto da ima šta je. Ovo, također, da je neko obranio. Znači, nema šanse da ne bi prošao bez težih tjelesnih ozljeda, nema teoretske šanse. Ali baš nema teoretske šanse i to je to što se tiče ovog videa. Brate, naruči majicu šta si se usro, znači link u opisu videa, dostupne su i za Srbiju, i za Hrvatsku, i za Bosnu i Hercegovinu, i za Crnu Goru, i za sve ostale države. Ne znam ti nijak gdje sve, ali brate mili, jako puno država je pokriveno za majici. Znači, brate, pokriven je doslovno cijeli svijet. Znači, Bosna, Srbija, Montenegro, mislim, to je Crna Gora, ali okej. Hrvatska, Srbija, šta sam već rekao, doslovno, Čile, Amerika. Znači, doslovno imate pola država. Znači, gdje god da jeste, možete naručiti ovu majicu. Tako da, naruči majicu šta si se ustro. Mi se vidimo u sljedećem klipu. Do tada imate veliki pozdrav od mene. A do tada, like, share, subscribe. Naručite majicu, obavezno mi šaljite onda slike, screenshotove da ste je naručili. I sve vas ću pozdravljati u klipovima. I tako to, mislim, možda budete imali, dobro, neću vam otkrivat. Uglavnom, mi se vidimo u sljedećem klipu, a do tada, ajte mi, čao. Znači, klip traje skoro 10 minuta. Skoro 10 minuta. Mogao sam ga još malo produžiti, da uzmem monetizaciju na ovom klipu. Da uzmem neki cash, brate, da imam neke pare, ali eto, nisam. Uglavnom, jeba ga, šalim se. Ajde, vidimo se u sljedećem klipu, do tada, čao. Ma sve i najbolja da si, na prvi šaljem te taksi. Neka ti ne bude krivo, veruj mi nisam tvoj ni